Kurumjari mayam nungaribo. Licypriya ne. Aina ne. Sina koi mummy ne. Mayam ngasina akoi ani haji kata school dagi halakta ngari ko yam thina ware. Adujuna hek halaga wabado loi thokre. Mayam good news ama lai ngasina agi nene hai tare manipurda gi na kainoma special thabire pickles hai tare ahau fruit pickles to nene malana na thabire ko manipurda gi si pickles no sta mayam laire adudi mayam je manipurda thamna poki maning lekai degina thamna pokpil maning lekai degina si pickles fruit pickles ahau paja adu nene malana thabirakpane ko adudi magi sum business toba ki maming je mala food processing and making center adu thamna poki maning lekai degine adu mami si mayam achar thabire ko adu mayam sida achar mayam lere adu juna achar gi maming haidok trikanda taste of trikanda nang masi ki cha video ho trikanda na I sum mayam da kainoma haningi ko mayam aina sum video thagattaba kuire ko adudi mayam ai video mayam de lai mummy ga chatpa khotpa ai program nung to oro ai Germany da chatpa oro ai Dubai chatpa oro ai mayam like snowfall video to ba khotpa hotel gi oro koi ba khotpa gi oro mayam video like ko adu juna mayam gi sum education hai tare yam thina important oi bani na ai balance ta una bhone ko yam thina yam important oi ai ge activism jo oro ai ge education jo oro equally manage ta wi ko adu ju ai sum video mayam lai bado mayam na sum ai na sum kuire da na thagata bada ai thagat priya ke ko sum video sem ba khot pa edit nung ta bado yam thina koi na changi ko time do edit nung ta ba khot pa je adu khatang natte ko edit to ba khot pa du di yane ne ai adu ma gi time take out to be adu ju na ai je time do lai tra ba time je yam thina value lai je am to sangdra ha me amagi school gi homework ke me am assessments le ngasi ju to wi presentation no as maths ki oro adu khatang natta bida activism da mu la kanda program events conferences speech nung mi am da gi discuss to ba khoi gi problems nung challenges nung ju yam thina important oi dana khoi na tauna ba khot na ba to wi aduga media nung ju am interview tauna ba ya documentary film tauna me am